Kia ora, ko Huriana Manuel tuku ingoa, ko Ngakau tuku iwi, ko taku Ngakau nui, ko the New Zealand Women's Sevens team, kia u tātou. Nōna e pakupaku ana I kahatana tākaro riki ki te taha o ōna hoa puru taitama. Nōna I te kura tuatahi. Nā wai ka peka ia ki te kura tuarua, ka re he tīma riki nā reira ka uru ia ki te tīma whutu pōro. Nā tērā ka putatana ihu ki te kapa Black Ferns, nā wai ka kōwhiria ia e te kapa Sevens Women's Rugby. I tai atu ia ki te whakataetai o te ao ki Dubai, ia ke tōna kapa ki te tūranga tuarua. Woo! Kei te tino hia a huri kia tai atu ia ki ngā taumā heke o te ao. Ko ana kupu whakamutunga, kia māma te haere me upoko pakaru te karawhiu. Koenei te mihi a Pukana ki a koe huri kia kahato whai I tō huarahi ke hoki koe ki te taumata e hia tiana. Kāre I ko atu I a koe hine. Tēnā koutou I mātaki mai.